ตัวเฮเวสองทงเว้นอันน่ะสัตเทเวซุมเนาะตํตัวตัวอังหัววังมาวังเห็นเปตาจะก็ซอลปาซุมเนเซเปตาตัวซุมเนโออันน่ะสัตเทซุมเนนาปูนานะไปที่ป้าเมซุมเนนาปูเป็นซุมเนนาปูจังกินแบบเมนซอลปาสัตเทนะน้องเศร้าๆเลยPresident pun ka pui ha nang di chu kan gial wa tam ka thong pai limau bon hi ga vele pocket sat le kilom dim tuni Kipamin Tupana closing ceremony ho jong mangthei dinga zivin Kipau pathin thangwa nai pevin he Tunila closing ceremony chal ha diudan kha de simpong na hin nei kating 48 Borjan Inter-Kuki Sports Association 2026 venue holding date 11 May to 16 May. Today date 16 May. Closing ceremony. Conduct Golhang CCM Finance Secretary. Opening prayer Pulam Tangkit Gyan Chairman Puding Baptist Church. Welcome address come introduction and presentation. Golhang Sailal John Secretary. Speech Chief Guest Pu John Thang New Social Worker. Speech Guest of Honor Pu Thang Bem Thang New President KSO Bokazan. Trophy Cup Certificate Announcement Golhang Kelvin Sports in Charge. Men's Football third prize will be presented by Biksa President Tio He Sawalin Tio Chu Phat Puin Hung Cha La Tau Chen Ipile Amasapenin Programa Amasapena Dung Join Apan Ban Ga Chaloi Tiven Abonin Simlang Phat Hung Sol Luding Hezen to our opening prayer Pharila P Divin Pulam Thang Kit Gyan Chairman Puding Baptist Church Ama Mun Le Phat Ludingin Ka Pin He Ito mga kapatid katiyan naw ka ulong sunga Ito mga bolun sunga Iksa Tia Kitdo Ito mga lamkay te hotel gun Tungni Hung Sabi ni Zong Le Tua he price hop don ho jong thelo na lai di chun I chanam kha na in nga diu play hung chi in tin play hung ki chai ting le prize distribution langa ilut ki diu chi ting le closing ceremony yong cha ti ni pai diu he ti chu ka ton in tin tua ya masapen ni pi le speech felicitation part hung in tin chief guest Pu Masapena Hung In Tin Bon Chao Ni Tha Pha 40th Chan Big Shot Tournament Final Chan Ge Epui Gal Kai Ma Pathin Thangwan Pi Masapena Win Masapena Ichilai Kotol House Pu GB Hekai Ama Ning That Pi Zalwin Ama Lim Na Le Tieng Le Mi Pi Ama Hello Diu Kata Sanin Ke Chen Aman Khawe Ga Din Do Pyun Tin Adin Khut Ga Byang Te Abana Introduction Ga Bol Nom Ti Le Tunin Tha Hi Guest of Honor
ยุงปันปิวปูทางแบมทางเยวตูบุกจอนเกียสัวประธานปูอามาเซเกสอฟอนอริหินอามานุงเซงคาเวกะจินดอกปิเลพันติคุณกาเบียงเซปาเมนตูนตูนิคูนิทาพานาจีฟเกสยุงปันปิวปูจอนทางเยวsocial worker ama lungsin iga din do pile phante ga bengte tuni kha phana hi amaho ama ni hi hung lo hile program hi lo thing lo de hin hi jun diksha lam kai hole kusung mi tengle ong kal song so pil naw zo si thalengin liam na sang pen ga na hi phar hi atom chimin ji chun tomlam lamin hin bolyang utin seinom tam ta kini yong le ipame tun guest of honor ipan piwa pu thang bem man nong sin ega din pe tin ngai lu jala yo kuki mafla kat ega san pi le phante pame tun pu John thang yo chief guest ama long sin ega din pileo phante ama nong ngai du na jalin ega san pileo phante se tu tamta se pong tin ki pa thu chu ke se di kai pon ka to kompion ron lang tin se tan tin ke man lim na su se kan ni na ke teng le presentation kan bol na chan tan te se ke me ngai da mut pai address come introduction and presentation part chan 20 tu na ban chalutin tu ni la chief guest inayo pu zon thang new social worker tun ama holding a part mang dingin amun le part ka pin he lên ikipat na wa kin ko ma taw na ni ho kini san pi closing ceremony hilo wa le final match te pan hi lai rong leo kan te thei ding ai ta jon ma spend pathun ju thang ban han lang una hi de leo chun banner hilo wa le committee banner in sim wa chun chief guest hello guest of honor kan pan hom pi masa na hung ho chu kam sunga namlam kai hello la tu CSO ai nei ho Kenya president pa konin KSO KDC general secretary KGBS ting le tunia guest of honor ai pan kiu KSO bokajan president hin KHRS hin abon wa hi CSO nampin kinap piu social worker iti tingle public disadvantage nei ho itho pi thei ai lo wa hele boine khat su khap pi thei kam songa na tong thei khat chu social worker ki pi hen ji designation ki pe ki ding na fit pon ka fit lo ji chun ki phalamin zamtil khat khat ni chun siwe han lang hele social worker chu bol thei le ham sei thei le ham ki ju hen ake pon ngai lu na zala chi committee ni hin piu le nin sut le le lang chun kap ki phat lam len ta kan ne jin i pi le ki ngai lu na zala ta banga dunia chief guest pang thei ding an hin dei thlen hiwin committee organizing committee wa chunga ki pa thu ga thong ki ne chief guest sei theng tu sei mong chief guest ka hi ta ji chun message khat chom ta khat a thanga khang dong ho bol pe ho le helovin a thanga mi pi elo khang dong ho bol pe lo ta nu pi u pa ta he jong le ka het sa nom elo wala ga se request ka bol nom khat omen e ho hi i bol pe hi i bol khoi hi volleyball han lang football he jong le milai chi chip tiong la zat chom te i tua ta te kanan hanjang lang su a jong kho
ki chim jing oven chubanin KDP ayong ki pe jeven dilai dipu mun chom chomen ki chim jeven ku ki ho chu ku ki te chu tim khana chu azawa hele aki chip dan chu kem khat ra chom te te ni hin vet khana e nei ahin la e kha sam ji naw te abun len pen hi piam ti ai le kem khat hung khang to je bol hin pe the je bol ama wang hin pe pe le hung thim te ti ho hi hung let be hung chip chip le zo zo nan kham de the hung boy ji ben ji isa disadvantage nei lo wa number 1 point khat hi jai dia hi tilang pa hi to khang tha hon bol pe thanom ho bol pe jing lai hon ji kham de the hoi phat chai da phaw wa bol ho sports lang he phat sa gutta imano tho di imano zo di het ti chu ka tim nom na hin chubanin ive na hi le twai chen now Manipur Nagaland chuteng le Encils Karbeng long hin ki chen zo siu hin tha ma na khat mi hin vet na khat e nei ta ven che vet na pau pam tial ku te chu kam na thia lop te ai lo wa le kam na thia ki vei te ai lo wa le ki chen phan ho zong agam huilo illegal immigrants mun Myanmar am kuna hunglut ti a hi milo se hin tek e bol ko mai dan ai la wang phat hum ten gan velin Government of Assam and MOSA kai pewin Kuki Welfare Development Council lei pewin ni kum tila chun I macha inu mu masang wachun karbite hen aga kimin pha in kitchen home pi ho hin gam nei te ti taw te mo hin iza ani gel lo wen I kham yong le boy sa lo bu ai lo wa le town area ati ki se no wa EP bolong le hon ko ma ho hin iza ai ni gel lo wen tua hi avei dinga recognition khat ibung ta ji wa chu gam sung hi ichi chen hom pi ho agam nei te le le hluwin zat dang nam dong te ong hin I kal sen tan wa hi ven no tan ichi hi ching thei ta khang dong ten panila lo wa hi le boi ne hi I gam sung dong nai cha khat cha hi ti to chom long tai sei to no mo aji chi pam tia hi le Swanjon vela bukajan vela hilo manja vela am ho khoni ha he tiu hin kharam khat accident hung hi a hung boy a hi le zadang hon I sei naw ju pham til ama khu akham je accident ham isu number 1 a question aging moji hi nama wati ichi a ga vet le ading jang thailo gari a miong tat ti ho them chin hi nom ten yu cho I mean I noi se naw number 1 hi ta jen ang dohon silang hi pai tha lo wa le masang ko hi nasata timpi banga ji nga he ti chu ka se no men ten ki pa men tu ni thu tam tang sei pong ka ting tu ni adinga tu chung som li leget vei chan na borjan sunga piksa tournament na team la thim pen te ni final ani ke funding hitan je chun ki che phoi pen a them pen team hi thon ta jin tunia final ve se he lunghan lungsat lovin na thei top now na tip thei pen the pau na skill chu bo do wa ki che boy nin ve sa di vin jong ave la zo nan ka tin ki den he te teng le a zo nan gol khum ma sa pen ki pam na kin zanga ka pi de yo ta ga se nom he teng le Di masa ka pizo hi jong le ka kipa manin phat kaman hi sung hi je chun chief piksa committee a pen hung la president pun di ila pi lo phan te chan jige ma phat man hin tin team te ni ani ni thona base of luck den bole Payoiten tuai guest of honor pu thang bem thang new president KS Pokazon ama phat ka pin he Paumin Masan Biksa Organizing Committee President Secretary to Home Ho Suban le Silai Khutul House Sapu hin Suban le sa le thanga su pi hung ho
tinga hi le players do se na bon chawin mas ben kazana salam ka pin he holim long ka holim shot loading hin aje chu til kho na thu hen lang ti thu jong le chief guest pun sei gam tan ken ka sei nom chu hi le ti khwa hi biksa lam kai hon kinep pi ta eko hi pun zanane ta zo eko ji na tungwa ke pa thu ka ga sein he aje chu ichlai biksa hop sunga student ke loi khom na langa keso bukazon president khadi na zala chu eko ji win ama hon lamkai ka hi na iga tun sangwa bang ichlai muna geso hono na ya ko ho hi ke ma tha sam na che ve po win akila hin hung khat pe leo lo thingin te ti pa gel ji wa hin ko ji un jong avel verin achung ti wa ki pa thu ka phung ki nin he ima cha bol pi the ka nei pon sei pi the yong ka nei pon aho lim the yong ka hi pon ti jong le lam ka hi na min e ko kaloma ata don ni cha adon na diu be tia chu ken jong neu cha chu phung ki got mai mai jeng hin tamin wang nang ho na ki got da jeng min lang aje chu dabang kina hi mi ko wa hi le ko ho chun idai ingai chat pa chu sei hi long le he pi we tia hi mi ga che ko ji hin teong mi ko chu kana ha bol tho hi ji chun ka hin min ei ko ni kho hin sei diwang ke pun jong le ka sei ma bangin sum sang lo lam kai ki ji chun silanga chu iga ha kinet lo diwa kang tau jong in tin tu ni khoin kichip ho long chu semi final long chu kiven the kichip now long pathin num pi win kichip ho zo se yong ki su kha na elbai hi lo le gupong tang bong ti lovin final tan chi thung win to hi final hi le kichip diu hi tan kichim zo sin long hat man chu khat nin bo asan hin hi jong le ki sanga phazo pi ham kichip hoi vet sa ki ti hi ye chun i tabangin gol som ki som thum khum long le chun la ki chep chu vet thelo hi a hi le nang chun game spirit nei poi chu pa ma ve hon chi bo chi ve hi gol khum tam pa zo khum tam man cha kisan ding chu hi nai hat pa no hat man kisan ding he hi jong le ki chep hoi vet sa pa chu min ai ta su min loading hi ti chu chep ki chim ho ga ki ho na nya cha hin tin hi chan ke ma phat man hin tin phat zon na ding in block paset khat kan join Biksa President Pan iga san pi leki pa min te dan skema phatman tin aki chim zo se pathin num pi ta han taki pe aban balai hun chal deu hen tu program a akim la he met song he hong zau tha ding he zia chu ka ve ding in tu a chief guest program chu chan chun ga ngau tin tua he aban chal deu i pyam ti la tua he che final pa he iche deu ta ye teng la program tu ka ga man chu he chan ti tan te tu ni chief guest la chief host na to hane pastor kamboy office bearer ho hi vi man of the match atwa man of the match Mr. Mongolal Saipo tu ni closing ceremony chief guest pu kitap na banga tu ni la final he goal thon masa pen ki pe na janga ka pe ding ti za la tua he pe don ane he acha
na pelo lo je na gala kha yang lo ke phante ha fela na sai keeper ti chunga nal pen emerging player on here Tungkin sakit na na hai ki bola hoi cha nikat le yo ba dia best goal kita mang kita go ni ho lalu san hat chung nung pa patin ang wa na kapet hi tu ni kho hin chalaya pa anum talo dang thang gen memorial trophy aman kabang trophy e na tun tin zaluwa tournament run the dinga in ho hi amasa penin tun ama te jong le in nei pi nu hoi si chunga ki pa thui da phong ven abanin chalai tournament diksa anaki gon thina hi be na hi le chalai khotol house pu komin jong hi la hi lo le ko sung ai lo le ta banga chu anaki thum na jong ama in phalna ena pevin ta banga gon thejal ven jong ama chunga jong ki pa thui ga phong ki na ven ngai je chon kala hin jang pe pen ki sei jeng le khut do a kanawa le lai ven eina lungsi dio pathin eina sem pi ven amin chang hin ki phapo zo hi jong le ta banga sum le pa ya ai lo sang khat sang ni a eina ki tho pi ho chunga jong ki pa thu ka ga phung ki ne he abanin kin chu imana hi le jingun ai lo le ita banga chu e o pi diu e hil diu ai lo le e bet pi diu po chu ngai hi ji a chu chief guest ho ita banga chun ke ne lang hin ke ji pi lang hin teng le sia so lang a jong za chom chomin anaki kovin hi cho zo si jong tu ni kho hin ko sing chief guest ba hin teng le ama aloi pa to hong zau the hon ji in jong chief guest so zo si chunga jong avelin si pa thu ga phung ki ne he tu pe ni ho gam sunga dingin pa thang boy hi media anaki kovin aman jong to banga chu lungsin na ne ngai du na nei ta ina ipi boy na za chum chum jong le hin da tha kin le donga eng phat pi ho hi ama zalin jong ama chunga jong ki pa thu ka ga phung ki ne he abanin che ki cho jong hin pa min len ki gen ama ko mai na ki tawin ahile aman jong agari ho ina phal tu zal me jong ama chunga jong ki pa thui ga phung ki ne ven ahi thum na le taw na na ki nei ki ne hi le ama ho ko ma jong hin akinei dung zui hin ama hon jong ta banga chun ngai lu na nei ta in na pevin ama ho chunga jong pa thun ga phung ki na ven abanin ho hin ai lo le nunga gulang ho hi vin ama hon jong ga u pevin hi lo le sa le hanga nu le pa ai lo le hausa za chom choma hu bunglam ka hi jong le ang kal sum ho na bon cha chunga wa jong ki pa thu kan phung ki na he chun pha jong kin otan ipile tuni tha phana chief guest ten ni he kaga ve na hele ki pa pi mo mongin kitep na azat zat nei hon pun stage ka sim pe diu boss ka sim pe diu gam tin se hon pun na ta bang ho hi ka ha za pha nu wa hi ka ha ngai nom be sel lo wei tan kitep na sa nga sei lo win tong hon le ti chu diksa committee akuna taw na he tun ngai lut thil pe ka nei nom ho in phong la pai tang ka tin men referee ai pan piu bol pa thang boy
lung senin present pa kun akunin chilpe neu cha liga pin pamin tun assistant golden stani nangni yong lung senin khawe langa hung phayon lang assistant golden stani lung senin nangni yong hung lang ki pambe se jengin president pun hi hi nangin ga pe pi ngo hi cho hi anya ve ti na mani pun na ilang ho ga ve ji lang media in hoita cover ball hin ki pam mong jenge mani yong he bian sat lon cha bo hin thu hat gal zo cho chi he o ki pam wal jeng mo ke so man zo chuma pa tu sen ti le thang boy media ma he kai rong langa ki pium ta hin media langa ahoi lo ho ka boy yang the hin ya he ama he aji sa ngai ta da la ni thum ni li ja la phat su du ma ngai lu til pe ka pinom ven ma jong ho ya pi do tin present pun ku ga byang yu te chuteng le ho bung chuteng le khoding ho bung lam kai ho nang ho jong lung set in khat ve nyung pi lao chun cái TV coding hồ bung lam kai ho agang lam lama on liang tin na pha da kin oin ki pa men he pa jong ma jong mo ja la hi ja kai ki tan lo the hin mo jong ki pa thu se le kin ne ve operator ten ni sound operator ten ni nang ni jong lung sin din hong thai tho an je ngo nu mo na kon na en rock kan ta lo je in sunga chu kibang ani chok wan ni dan in tin abanin women base spiker ama hi nunga em hoi khong sai manja ke so akona he ma lung set in hungla pi deu chun TV manja ke so yam ti lem hoi chu ta pun tin na yam hoi pi ka be hote pom de se nge number ni kila the gol langon lang lim lang ga kila ji han lang kino the yong le han turn women base setter ason TMT na yo base setter adinga nunga nem nei chong nangin jong ngkila kinyo lungsenin hichi certificate hi nunga Esther Haukip Memorial Team Mongzang hilai kuding kom lele a Mongzang o ong la loi o lung senin ong lai toy mis katin ka sei kila ole hina na ki pa me Lang ve no. Abana men base spiker Mr. Hauniao Dongel THMT Mongzang kun ga beng jiu te abana men's base setter volleyball Daniel Dongel kun ga beng te ama hi Nagaland bungsa ko na hin ki papi mo ye na pi do kin Lang ve no. abana women volleyball runners up memorial team Mongzang women volleyball runners up hi ve khud ka beng te
Long béo nó. โตหลาขาด Long béo nó. ป๋ามั้ยทางบอยไม่แย่บ่อี Women volleyball champion goes to Manja Kesu. Nawa dong wo long senin. Manja Kesu. Em hoi. Hoi hoi kite em hoi. Em hoi không Biasa pun utang bem ini ngapidol pantai. Long béo nó. Cái chân Men's volleyball runners up. Kuki Student Organization Manja Unit. Lung senin chief guest pun aman ihin pi do pilih pantai. Itu chief guest pun pi dengan yang je main na gak eti betul. Dangol pi je. Tournament Chalkinutin Men's volleyball champion Tong Hau Kip Memorial Team Mongzang Puka Beute Apa kau dengar Who chief guest John Thong Yeo social worker Kam KSO Assam Vice President อีมาเจ้าสิปูยังตายmau ป่าปีมองจำคัดเบะฮุบละผาย Long béo nó. บ้านสาวกินเตียน All rounder midfield อยากให้ก็เปมา First hat trick โกลหลังปลูน Puspa tí to mà. ยิงจับเลยป่าปีมองยังไงโกลคุ้มหัวจังอีเวทคิดด้วยวิดีโอMr. Palun Khong Sai and Gam Thou อามาเฮถุงนี้เลยด่านเฮอีกปั๊มเธอเว้นจุน Property in charge pun long set ng capital panti next time teng goal akum kin na digin aba na best discipline award di Thailand nango ni ve best team cho na sei ngai ya lu het di tam cha ki pam mo ngin best team hi champion sa na sa zo he o ki pa pi mo ngin tun ngapido kila phante president pun alien pen pa thin pe khaho ti cho mo khoi thai lu lai ki pa min discipline dai ta lim ki law e mani top scorer he to ho dua gol khum tam pen ti din eo pa wa top scorer Mosi Bible Mosi hi sa win te ole ama hi e ho langa Mosi hin ki papi mo yin tun atambe se yang video ka ho mo se Marci nang hung pilo lo yang lung sen khabe hung pilo ayo cho top scorer na Marci hin ve na gol khum yang ya cho ka ki pin sai Pamin Long to béo. hi best goalkeeper ball man thiam pen ball ha mat pen ti din Anh chờ. best goalkeeper Anh chờ. Long ang mo. cầm lên mang kilo tia chăm ti mong giang cầm lên mang kilo tia chăm ti mong giang rồi si lung sen na hung lang hung pio ga ti ve to hanin le Ôi. Patut sa na na khai dia wala mun sum ma koi lo ti pa mai Hả? ching lei ball na wa man lo ti football ki pai ki nai man the ki pa min aba na sal ki ni tin best player of the tournament koi tai mo
Mr. David Chongloi THMT Mongza lắm cái vào chân cái bò bì Mr. David Chongloi THMT Mongza mà hi không cái vết nôm hin bò bì mong nha present pu Best player of the tournament here Diksha Secretary Putan here Manager Award Best Manager Award goes to Cloyton in Hall there. Mr. Pau Min Lem Chip Gen Thong Pau Chip Gen Memorial Team. Ama yang avet thom cek yang tu trong tournament sungai. Avet demi lang ya tai zakat bo ta ma. Pa mo he. Sama mo lung nen ja mu he. Ana sa cek yang he. Men's football third place goes to Golgai FC. Golgai FC. Jing chile averin chemang chile thanok mena. Tun. Ba mo mong jeng ama hin na satai ki thopi he referee ayong pachenin nunga hoi ta pita hen. Ama sang aga sang hiu afina fit jeng pita hen ma yang mel hoye men's football runners up goes to Hong Pao Kip Gen Memorial Team Coding Hong Pao Kip Gen Memorial Team Coding yes po nung siniliga Leo Panti yes po Ama yang gol sang hen lain. Lang veo no. Cookie Development Council ama yang he. Dam wale MLA ni sarkai dia. Second law nan sub de utai ta TKM team Memorial team Hello Diksha 2026 men football runners up goes to TKMT Thong Pao Kip Gen Memorial team Happy win! Diksha! Okay, thank you. Bamo ina samdingin ahalo hong kikotin. Sampaute. Men's football champion Diksha 2026 goes to Thong Pao champion goes to Tong Hau Kip Memorial Team Mongza. Ada second place. Men's football champion goes to Tong Hau Kip Memorial Team Mongza. Pamong Mongza ngetun happy naman memorial trophy hi champion hitan ichi ang tha kilo diwi ta ya chu ati do men ga kila pin lang so do myong la po yo azo na hitan imu kilo diwi ta ya chu happy ga san ga pitan tin sum to abom san trophy jong hi dok yo jong hi be jeng ati dan chu pa mong reng tu kuma ai champion achi gendi sai na ning kuma tu sai bo hot ông thạ 48% Inter-Cookie Sports Association champion goes to Tong Hau Kip Memorial Football Team Mongzang. Amen. Ei do sin pio patien hin tun jona tao pedivin ai jam ta pu James Mar Diksha Poverty in Charge Come Mission Secretary Mang lục sen in tàu này ini tiền tin thì cho do này tàn tệ kami mi pi ga kiu men lang mo che pa hiu tàu na do na do na tàu na phat chai sim diu iki chen diu he ba Hello. Lục xe ta cũng ta mo xe cái chú tâm khật phát triển cái đầu tiên thì bà chú sẽ là không như thế tao thì các cái bao cái bạc tao đi xong này khát thì sao mình cái tao nó mang đi xong thì buổi nó sẽ lấy mà tao luôn
kita sungse sanang mane upi nela lang damlo thei ho pathe na sun thei apa nang mane hu to ka tun sara pat akitai na gya nang ma me puya ki pa thanop tanga kapro ma ka ta thei ta yalo ti mi ki ka tang ga ni